Mine narsa aytasiz kelar, biz qaysi bir shayda vaqt bo'lmasa, bilmayman, xotin-qizlar bilan sizga kiyimlar olgani bormi ekan, er-yigitlarga? Menga go'zal olib qaytgani bor. Kulmaklar ola olmayga. Mening razmerini bila ol, mana. Shalbar olsa-da, kulmak olsa-da, menga tugel to'g'ri kelgan, qilib etib turgan kiyim olib qaytayin. Men go'zalga kiyim so'ylaganim yo'q, конечно. Men shun deganda men butunay magazinga kirsam, men magazindan shuprak qirdan qo'sham, men yoratmayman shuprak. Aning qirida bo'lsam, bir 2 minut shu mening уже ori boshlayman men. Hali bita boshlayman men mana shu sallab tusha boshlayman men shu. Kirib u shuprak arasida ko'p yurga bo'laydi. Boshlari aylanib bitadi. Butun shuprakda bir turli bitindi u. Просто tuslarigina ayrilib turadi. Shunga ko'ra hozir men ketib boram bir kibitga. Shunga ko'ra shu kibitda borib go'zalga kiyim so'ylayman. Ну, men o'zim-o'zimga kiyimni so'ylay bilaman, конечно. Men kiyimni kiramda nima deb turtamda olam. Men o'sha men uzoq so'ylamayman kiyimni. Soatlar bo'ynatdagi botinkazdan kishilarni anglamayman. U botinka endi narsasi endi. Tusi o'sha, fasoni o'sha, razmeri kela, все вперед. Siz endi menga baya berasiz tege. O'shaymi, o'shamaymi, to'g'ri kelaymi, kelmaymi? Men вообще специалист tugul, реально. Mana men tege ne? Profan endi u yoqlab. Yo'q endi do'stlar. No shu ayda tege balki может быть nidir pulamda, может turda keltiralarim. Kim bilay endi. Kirib ketdik, bismillah deyapmiz-da, davay, do'stlar, birgalab. İstermisiniz? Menga xotin-qizlar kiyimi kerak edi. Qayda bor, bunda bormi? Bunda bor, qaramiz. Так, menga bir kishki tege narsa deb aytadilar, kishki kulmak. Перевод вечерний платье. Aha, bak bu yo'q, bu shiltarli, mana go'zalga kiydirmayman. Yarar. Mana minsında shiltarli bit, mana bu. Bu bit opalar uchun kulmak. Mana bu narsa normal. Кожа. Замуж. Замуж? Замуж. Афитик, мен кожа bilan замужна kelib o'tadi men. Так. Нормально, слушай? Прямо мишки гами былай nimani kiysa. Mana ko'k evrlarni boshina g'ana kiysa tam bir nima. Так, sizga o'xshaymi do'stlar? Это нормально вообще, да? Men вообще не tege trendy narsalarni bilmayman просто. Тем более xotin-qizlarni ham. Mana. Так, unda kisali kulmak mana. Bu kombinezon. Bu kombinezon. Почти kulmak. Qiraqdan qarab turganda ham. Давай. Так. Ага. Mana bu zmiyuka. Kishga сразу kiyib borsang kim ekanini olmaylar. Qizil kulmak. Красный. Go'zal qizil sirata endi u, конечно. Qizil. Ustisi. Mana bu kurtkalar shu menga вообще-то. Нормально? Что-то вечерний bir ko'rmayman hali men. Mana bunday etak kiysang нормально. Plashovka yomg'ir ostida aybat mana bu. Yomg'ir shaburdab tushadi, ketadi sразу. Так. О, mana нормально. Yo'q, kстати, нормально. О, нормально bit, a? Aman. Hozir значит biz buni bulay yasaymiz. Mana menga hozir do'stlar biz toburga tiyish bir botinka yoki tufli narsa bilan keladi. No botinka turib kelmasdan, da? Mana bunday botinka. Mana bunday yoltirli. Normal? Yo'q endi, bizga kerak. Ani ham bunday bordoviy tusda. No, bordoviy da. Bordoviy. Tak. Nam. Так. О, mana bunisi turib kelar. Видишь? Şöyle şekilli. Kelgan şekilli bo'lib turadi menga. Buning razmeri bormi so'ng? Nechanchi razmer? 35. 35. Bu bizning Kamilaga как раз endi. O'rtancha qizga 5 yoshlik. Так. Вот эти 36. Mana bunisi уже go'zalga borgan можно. O!
Seni aytgan bo'lasan men aytaman. Mana идеально просто. Ha? Ko'rding? Busay. Bunda da busay. Bunda da busay, bunda da busay. Всё шикарно было просто. Kelib ko'rasan, сразу внимание обратят. Narsa kiygan bu вообще тут. А так просто kulmakani kiysang bo'lsa da qaramaydi. Это что? Вот сумка, да? А где бусы? Бусы. Меня бусы был мама, меня директ не делал. Везде бусы надо, чтобы соответствовать, видишь? Уже бусы. Кульмак тогда бусы, манда да бусы, тогда да бусы. Слишком бусы будет. Слишком бусный наряд. Нормально. Короче, беру. А бұның ботының нелері бар ма? Бар. Channel деген. Значит, мен қазір тағын сөйлерға тиіш. Джинсовая юбка, футболка и кеды. Джинсы, футболка, юбка, кеды, что-то не то. Как? Что То, за набор? модно. Что-то с несовместимые вилярные трассы. Что-то джинсы, юбка, кеды. Джинсовая юбка, А, футболка шулай и дейін. Мен кеды. бит джинсы, юбка деп аңладым. Джинсовая юбка. Давай джинсовую юбку, давай. Намысы. Давай, мы нам услышим, это нормально, да? Полоску выбираем. Джинсы. Ну, вообще полоску там. Намды футболка. Вок. Хоп. И Вот. кеды, ак кеды. Ох, кеды, мы нам да? Ие. Давай мы найдем доску, да? Ие. Размеры болса. Бар. О, шикарно. Таля. Так, мы с ним пойдем. Тарам-парам-парам. Женим семьи. Нашу еще проклятую второго. Надо. Надо. Помочь надо хатынға. Одеть. А мына джинсы білем, мұны кисең. Да? Нормально будет, нет? Мына бұның білем. Қыздар. Это нормально? А? Дәшмейсіз, а? Так, мына. Аю, мұндай бараның. Майка. Мұны майка дейсің, мұның майкасы қоясың мұның майкасы. Майка, менен Бұл майкасы жоқ мұның. Нелерігіне қойған. Кетейін де бұны дәрерсі әкерге. Тірі лучше киіп тұрмасқа сразу. Мә, ол не? Тұралы? Бұл джинсы білән бармайын деймі? Юбка білән. А что мы просто киіп қарасам матур болмай ма? Просто был комбинезон. Как это комбинезон? Комбинезон на шорте. Поставь, поставь. Пожалуйста. Не пойдет. Не пойдет. Забраковали. Так, а ты на кепка кисең, допустим, бра. Мен там бірер кепка алсаң, кепка. Мына мындай. Юбки, кепки, мек. Вот кызыл Во, мына давай, мына шол, мына слушай меня. Қызыл, мына. Луис, Валюшин, әлі нәрсе. Вот юбка. И Ну. кеды. Мен не güzel ғұмырда былай киінген еді. Ғұмырда просто. Масло было. Мен шулай киіндіріп қараймын әлі. Все, болды, второй наряд готов. Так, мына шулай. И. Достар, тағы нәрсе кидіреміз. Güzelге. Вот это что за сито? Сито, балық түсі тұрған. Вечерний наряд. Жоқ, вечерний наряд алдым бейтінде мен. Нам дыма тоже кульмяк. Ну, да, кстати, нормально. Но просто видишь, мне надо комбинировать, надо вот. Там они динарат. Миңама. Так, біздің қазір ну тебе легкий киім болды, вечерний болды. И тағын. Нам ды Давай, может, клеш шалбар білем, бірер тағын нәрсе. Такой средний. Средний офисный вариант давай, ладно? Ну, можно нам ды, например, и брать майка. О, андай бараның. Бар? Андай бар, да. И тем более пиджага что-то абилярский. Во, жилет. Ну да, жилет, то есть. Это пиджак. Мен пододеянник білем, просто не будем глешилай. Так. Главный тормоз белән газны бутамаска, шул самый главный тормоз.
просто менің бошым ішлә, мен айтам бит мына бу. Просто менің үшін бу разноцветный чүпрәк мына. То қызыл чүпрәк, то яшел чүпрәк. Мен стилін де аңламайм. Офисқа да? Конечно. Что-то посветлее хоть темной будет, не. Темнушка. Настроение какое-то, не. Güzel вид біздің ялтыр-пұлтыр яраты. Аңа гіл ялтыраған болсын. Курточка у меня. Міне где-то если блестит, то все нормально. О, міне, а yok bu. Ну, офисный стиль. Ну офис түгіл, да. Ярар енді, жалко, конечно, қызылда. Мен, конечно, больше қызылға склоняюсь. Güzel айтам, ялтыр. Мына қонатлар, үзінде ярата ол, ялтыр-пұлтыр нәрселер ярата, конечно. Ну, асын үзіне көрсәтірім, міне қайтқаш. Ага, бұл мұнда екі әтәш бет. Два петуха. Год тәтәші. Год әтәш, да, можно әтәш елын мұндан ұзатырға. Яңа елда керек. И туфли. Да. Қызық әйме офисқа киіп барға шуны. Стильно. Ну как? Ну, нормально. Давай шуны киіп барсын. Давай, оя киіміз зара керек. Так, значит, мұның бұна оя киімі. Слушай, мына бұл не... Мына бит, о! Да, молодец, братан. Глаз алмаз, бір ябыштың міне. Не разбирай. Интуитивно сразу хоп и әтәш сеңа. Мына кірдім да, буквально 5 минут дегенде уже Гүзәлні киіндірдім. Гүзәлні өзің кіртіп жіберсең, шоқ әйбірлеріне іздеп шыға. 5 сағат жүрейін. Кебітке кірмеді, ұйықтай, все. Гүзәл растворяться етті, торала. Кересің, и олы кебіт ішінде. Міне мужик кішілерге құшыға керек, бүтін ішіне. Білесіз ме? Нешек тез ішлей. Мені қой барып қойтырға болса, мен күш тұразу. Әйбірлерға болса, мен күш тұразу. Даже сумкасы да уже. Міне, все по-человечески и стильно. Аха, Гүзәл өзі кеп қарасына, ол просто алып тұра шап. Жаным, ну ты вообще крутия, конечно, вообще рахмет, киіндірдің мені деп. Да. Что-то алмай. Алло. Бабаем, привет. Как дела? Все понял? Чё так тихо разговариваешь, не понял? А? Все понял. Яра, короче, мен дами сиғани. Шикарный киімдер алдым, короче. Сені ғұмырда былай сиіндірген жоқ, конечно. На крутой болды вообще, прям мен вообще вот просто смачный киімдер, шундай мощный стиль. Ну, мына, короче, неге әкел, короче, второй этаж мынан кіресің да, теге, автолига қырын, Штапольская 9, да. Б, ғафу етігіз. Штапольская 9, бұға кел, давай, срочно, второй этаж, да, киіндірем сені, давай, целую, давай. Гүзәл көрмеген да, аузы қоймай. Раз, звук есть. Так. İstemsiz. Күтіп отырамын сені, қашаннан бері. Нәрсе, үйесің ұзақлап. Ол бет просто сүйініш бұлғашқа жайап көрсетәсі келемін. Түзімшіз білән күтіп отырам. Ошықсаң жылай ұзақ келесің. Ошыққа соңа қаласың енді какавыш. Короче, давай сүйіндір мені. Сүйіндірем. Мен ең әйбет әйбірлерім мұнда ұжын алып қойдым. Кейін енді. Башта нәрсе kie? Давай ки, вечернейні ки, вечерний. Нәрсе дейсің сен? Қысқа түгіл мол деймін. Ну, киіп қара башта. Ол сразу деп қышқырып жіберді. Ну, күләу, видишь? Сразу ушады. Меня уже неше ел яшап, вкусын білем просто. Уже даже просто көрмесем да білем. Потому что білем мен. Обычно қорғалар ялтыр-мұтыр ярата шуны білем. Бір әйбір барға тиіш, әйбірде Жоқ, изюм. сен просто модный әйбірлер алғансың, мен қарап тұрамын да жаным. Ха! Что-то сен вообще прям... Ты думаешь? Вообще прям... Тырышқансың. Базаришь? Последний штрих. Ладно, мен қазір диванға отырып, штрихларын деп көтіп тұрам қазір. Қазір.
Ладно, молодец. Давай, следующий. Диана, неужели сен миңа юбка алдың, а? Не, алдым енді. Сен миңа юбка керек қошасың ба? Ну, киерге қошмаймын саған. Киіп қарағына Просто ки, қошмаймын. Теге біреу айтабайды. Абай, телевизорны қарағарай ма дей. Қора, только қабызма дей, соны көк. Артық қысқа киерге ярадым, конечно. Мен де рұқсат етмеймін. Бақшаға Ұзын киерге керек, обязательно. Бұл қысқарады, конечно. Біз аны киіп қана қараймыз да, и бұдан кимейміз да. Просто ол бар, но біз аны кимейміз. Что біз сондай кішілер. Музат ол бар. Аңдайсыз да? Это менің білән киерге ярай, в общем. Менің қырда, рядом. Это да. Рядом я сказал. Хорошо, когда жена рядом. Рядом я сказал. Вы готовы? Кетті біреу. Квартира бойлап. Прогулкаға. кухняға. Давай, Тағы нәрселер алдыңында мен. Икенші образ давай, икенші образ. Үшінші тоист получается мұнысы уже. Давай. Все, мен ұрдым просто. Мына кіріп, 5 минут дегенде просто капитальный киімдер алдым. 5 минут. Не кие алмай, не суал алмай. Нәрсе сон вообще? Ұзақ просто. Бұлан бұйық манда? Подожди. Подожди, яры сағаттан соң подожди. Нешейсің сон сенен? Киемейсің, что ли? Егітлер кімнің шылай күтіп отырғаны бар? Қатынларын. Лайық қойсағыз да бұла миңа. Потому что күтулері бекірек ауыр. Тем более білмегеш, қошан шығасын. Астағфирулла. Бұл неде стрикаса тағын? Әтәшлер. Әтәшлер. Амындағы көзлік құра. Менің бұйылғы сезонның әтәшілі шүкір. Дәрі, сен миңа сезонға костюм керек дегені. Мынау сені. Шикарный костюм. Да? Бұлай отырық. Красотулька. Бірінші болды сенің қатырыңда болса, кешкі күлмәк, қора күлмәк болды, бусинкалар білән. Екіншісі болды теге кухнядан спальняға үйретірген домашний ней. И менә мұнысы. Қойсысы сеңа көбірек ұшады? Ең ұшағаны жаным. Мен алар барсыз ұшадылар енді. Ең ұшағаны мұнысы болды. Оригинал еме? Оригинал. Менә жеңнәрі, шындай теге. Әтәш түшкән. Бұйылғы елінің символы. Да. Атын қызларына бақытлы естәп десегіз. Шындай киімдер кидірегіз вообще. Алар бек киімді ярата. Все будет нормально. Үш қыса бөлім, конечно, нормально. Дуслар, bu челлендж sizga yoqgan bo'lsa, agarda like'lar qo'ying'iz, bizning kanalga yoziling'iz. Ham kelasi challenjda men Ildarni kiyindirashakman. Shunga ko'ra kommentariylar yozing'iz. Bizning bilan qoling'iz. Пока-пока.